Cilo wasebenza la kuholwa khona ngecommission. Okusho nje ukuthi imali oyithole kupheleni kwenyanga idepende ekuthenini ulethe ama customer noma ama client amaningi kangakanani. Indawo ezifana nabo insurance, usayinise abantu abangakhi noma ejimini ujoinise abantu abangakhi. Hayi kuleyo ndawo nigcine senazana ukuthi ubani namhlanje uvale isale. Ngabe nje usendaweni lapho kuthengiswa khona imoto noma into ezithile, uma uthengisele umuntu imoto uthola imali yecommission. Kule misebenzi le ngiceda kuyibala nigcine senazana ningabasebenzi ukuthi niyambona ubani njengoba senza kanje usuvala ideal wenze isale noma uthola umuntu nigcine nazana. Yazi umuntu uyahluleka ukuzibamba bese ajabulile ukuthi sothola iclient. Uyazi uthola ukuthi usejimini umuntu umbona sekangena lapha sejimini, angena sekabhampa ashintshe ngendlela ahamba ngayo, akafika athi hey yethokozane usayinisa abangakhi kule nyanga. Uthola ukuthi nine target, mhlawumbe itarget yakho kumele nisayinise umuntu ngamunye asayinise 15 yabantu. Uthi usathi wena hayi kule nyanga akusabhede, yazi ngisese7. Umuzwa wathi inkinga yenu Thokozani ukuthi anikwazi ukukhuluma nabantu, ingaka ama client ningeke niwathole. Mina manje ngibuya ukosayinisa umuntu wes29, sengizorelaxa nje. Uyabona zingakhi kusasele 15 yamalanga ukuthi ngimithi target, kodwa sengivele ngiyayivala. Angize emsebenzini kule viki elizayo ngoba sengizele ukuthi sengisebenzela inyanga elandelayo. Ngoba nina Thokozani anikwazi ukukhuluma nabantu, thina siyakwazi ukukhuluma nabantu. So yanifundisa phela, so wenza ngathi yena usebenza ukusindlula sonke, kanti hayi nayo inhlanhla yakhe kuke nje kube nzima ukuthi athole emakhayeni, kodwa ngoba itarget so yenzile kungakaphelanga nenyanga, hayi uzaninika ilecture. Uzaninika ilecture ukuthi kumele nizimisele nifunde ukukhuluma nabantu. Izinto enayifunde esikolweni akusizo zonke ezisebenzayo, kumele ube streetwise ukuze usayinise abantu. Hey, nilalela ilecture ende anitshela ukuthi yena kahle kahle yena sosebenzela izinyanga ezilandelayo ngoba itarget soyithile. Bese kuba khona laba othi angasayinisa abantu abanele, angareach itarget noma angavala ideal. Nimuzwe sekafuna nje ukuthi kube nguye uBhuti Madlisa noma uMother Teresa wala msebenzini. Angangena sekashisha namaplastiki kanje, angangena sekashisha namaplastiki kanjena, uniphathele nonke emaKentucky. Indlela aveza ngayo ukuthi inyanga ihamba kahle, usayinise abantu abanele noma uthengisele abantu abanele iproduct. Uyongena ashisha edeskini lomuntu kuyobekwa ichicken licken. Na ichicken licken yakho angazi uphuzani kodwa ngithengela iCoca-Cola. Hayi bongane sondela, ngicela ungilekelele ukunika abantu lokudla. Hawu kuningi lokudla. Ngicela edeskini lomuntu ubeke icool drink A1, ubeke nechicken licken box A1. Ngicela ningilekelele bafethu ngibambe enzima. Yazi futhi lena hayi iline belide echicken licken. Uba nguMother Teresa ngilana azikhona ukuthi hayi inyanga yakhe lo ihamba kahle kakhulu. Uyakhona nje kumitha ama-target kulamalanga. Buka uyonithengela izinto ningakaqeli, angeke anibuze ukuthi uphuzani udlani, uyovele nje kuyilunch anithengele nonke. Bese kuba khona laba othi angamitha itarget, bese nje uzibona amkhulu kakhulu, angasafuni ukukhulumisa abantu, uzibona ngathi seyimanager, akasafuni ukunikhulumisa, akasafuni ukudla nani lunch, akasafuni ukuhamba nani uma niyeyitolo kuyilunch. Hayi, so vele nje uzenzela into yakhe, usunokuqimba nje. Ngabe kusejimini usayinisa abantu abanele, uvele angene sekaphakamisa izandla, usuphethe lebhuku lokusayinisa abantu. Uyabona lebhuku lokusayinisa abantu ukuthi bese umsayinisile umuntu uzomnika ikhophi eyodwa yeslip, wena usale nesisodwa wena osebenza ejimini. Hayi, so hamba kanjena kunokuthi sorry excuse me ngicela ungidlulise, umbona hambele ekudeni anigudla nonke, akasanikhulumisi. Uzibona nje sekaphezulu kakhulu, uzibona futhi sekangakufanele yena kusebenza kuleyo ndawo, azathi akakhuluma nabanye lapha emsebenzini.
lo msebenzi is not challenging anymore, kahle kahle mina ngiya-apply. Usho ngoba uriche i-target kungakapheli inyanga, so sibona yena kusengathi vele muntu omkhulu, muntu ongafanelekanga ukuthi angasebenza lo msebenzi awusebenzayo yena, so sibona kahle kahle asebenzele enye ikhampani ezombhadala ngqono. Kahle kahle nje ngokumitha i-target kayi-1 uvela ashintsha i-behavior, vele ashintsha i-behavior. Usanokuthi uthi uyamfonela athi hello ngikhuluma nobani, uthi hawu mfethu sisebenza sonke, inamba yami sola ukayisave, athi hayi ukuthi angikayisave onjani mfethu, ngithenga ifoni entsha kule nyanga ephelile uma ngimitha i-target, so manje iy'namba zenu zisele kule ndala. Uyazibona mos izinto zabo iPhone nabo Android ngi-immigrate-ile, ngisuka ku-Android manje sengiphatha i-iPhone, manje zonke izinto zenu emagameni inamba zenu zisalele kule foni endala. Uthi oh hayi igama lami ngingithokozane mfethu ngisebenza nawe, bengibuza ukuthi lapha emsebenzini kwenziwa njani, athi hayi dropha ngizophinde ngikufonele. Uzolinda ukuthi aphinde akufonele kuze kuse kuphele emaviki angakakufoneli, sengumuntu obhizi kakhulu. Awuthi amfonele uya-follow up, hawu mfethu wathe uzophinde ungifonele, ngabuza phela ukuthi abantu siba-uploada njani ku-system bese sibasayinisile, ngifuna ukuthi vele i-system ibe up to date. Athi ngathe ngizokufonela, uthi hawu kodwa sekuphele emaviki nje, kuphele amalanga amaningi ngabe ungangifoneli, kodwa wangithembisa athi mfethu kunzima, kungimanje I'm closing a deal, kungimanje khona umuntu engimsayinisayo, awume kancane adrope.